solai Assam Rifle biakin munso kumsang hi som pakhat khan lan list pek chu ania Mizoram sarkarin dan dik takin apea alan list number apo hi DLL MISC 128 of 2011 ania tichuan ngai ngam takin Mizoram Presbyterian Church Synod nena Mizoram sarkar lan list hi ape fel thap ani tin helai jan pek dana hian diglo le fel lo po aum lo ani tichuan tun hnaya Senior Executive Secretary Mizoram Synod hianin Chief Minister nena lekha thonin Assam Rifle te kha an lo chua felta kha chuan Assam Rifle biakin ram hi Synod a hlan fel turin ngen na lekha athona Advisory Committee on the Assam Rifles land handed over to the government of Mizoram sarkarin adina chu Advisory Committee chuan an ngai tua ta a Chief Minister pulal do mahovin an thu khoma mi mal le pol Mizoram Synod po huapin solaya ram nei te kha an ram te Mizoram sarkar hlan turin ngen ni se tin an rela tichuan Synod Executive Committee voice athum som pathumna jun ni somni panga achanga ni somni pasari kumin sang hi somni panga thu khom khan an rel ta a Assam Rifle biakin munso Mizoram sarkar hlan rem chang lova an ngaya chu thutluk na chu Mizoram sarkar an hril le ta a heti an rem ti lo thu an hril nuwa hian Advisory Committee thu khom le a ta hianin thuan lam an zong ta a solai biakin mun ram so Assam Rifle in Mizoram sarkar thena MOU zia ka ahlan chhon jinga mi ani an ti a tin Assam Gazette notification niriat khariat sang kha chakwa songa patni le hian Assam Rifle ram chunga rin luta chumi nuwa po the Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act 2002 chuan Assam Rifle ram chunga arin lut le bokani an ti a tin an lekha hian Central OIMA in High Court PIL at helu WPC number 31 of 2020 a biakin hun hi atel boka an ti a hei hi dot chiang bang ani a tun din huna hian High Court a in ngai tua make subjudice ani chu wang chuan High Court thu chuak om ma chuan tu tan ma he biakin mun ram nei tu ni na hi chal claim thei ni na lang lo ani ti kan ron hriat ti ra che an ti a he le khan don hian Mizoram Synod le solai ko ran aloi ko ran mi te po an hril hai khop maya Synod Senior Executive Secretary hian October ni som paliya khan Central OIMA nena solai ram so PIL helua khan atel ve re ngem ti kha tilchiang turin ngen na lekha an siama an handila tichuan Central OIMA hian hril ngalin solai ram so PIL an helua khan atel lo thu ziakin an hrila a PIL copy zong nen an thon khata ani tichuan Mizoram Synod po hianin ni somni pathum thasom sang ni somni panga khan solai ram so PIL thelua atel tak lo chia chuan Mizoram sarkar le Advisory Committee po kha hriatir le halin helayan thu zia hi toite kan chher chuaka Advisory Committee thu khom thu chuak sarkar official le tarmewa hetiang thu bel chian dol lo min hriatir hi in hriat sual pal ani kan ringa theng zui to lo se kan du hle bok ti in Mizoram Synod hian kan sarkar hi azil hau bok ani khatianga dot thupang ringota in ram hi kota Central OIMA in an king tin Central OIMA kha dotin an han pu te a chumi dota an pu na mang chuan Mizoram sarkar chuan solai ramakha nei tumin Mizoram Synod kha lekha an pe ani keini pon a PIL copy zong hi kan en chuak veka hemi PIL be chana sarkarina
Guwahati High Court registry ina wanglai nia December ni som panga sanghi som hnia legal notice ati chua po hian Solairam le Mizoram Sinot hi an tel lo hrim hrim ani